Ata mignonnet hag a neve, trugaret a adkavout ar c'hanom ar mintinman evit kregi gant ur prantad neve e pen ar bed. Penaos ma kontelo. O distinguet trugaredit goulena, setu krigiarium an abaden nisho e kreiskir, landivicho e brochelgen a kinigarium dior i e mont da bourmen un tammik pelor e plouvorn, lok melar, lambol gumilio, pe c'hoaz gumilio. Setu hag emom dirak podma da he ur mars ternia pe gwir emam e landi e kerben a rezek breton. A sonerez avoye en abaden a drugaret ar zoner, binou bras, Tristan Jarry, ur zoner yaouank dreiz varek, a koz evo evel just deus bagad landi, assemblez gant Michael Kor. Kroget evo e fin an abaden gant un euliad neve gwestlet da vaner kerian, met diouztu e kas an ar c'han ur betek lambaoul d'ober anaoudegez gant Jean Pouliquin, setu bali breiz. Demat dit Jean penaos ma kont. Mondaramat, distinguet ganenia. No, mat kenan, trugaret a zegemer ar c'hanom me kernevez neuze e lambaoul a mamou de chom. Amaio, kerneves, ablamour selit, hez eus un tibrao hag ezo kerneves evel just. Setu? An vet e gisei an tau. A neuze vezom degemeret gant kezek. Gant kezek, ya, an dra hez o brao amman, ablamour tud koz va grek e oa trafikerien kezek. Ah, Setu an dud amman e vezet tout o labourat var ar kezek, gant kezek ie evel just. Setu emeus laket var pelioù var antre pe mar digoradur amman kezek ie var Evel just. pep pilier. evel just. A neuze te peus savet ul oden va deus ar pez a zo amman. Kejamant tout hag zo emein, Ya. emein kalet na ha, e o begret ganen hag a vazad. Tout an eo, a blamour memoa amzer, hag an mein a blije kalz da vazad, Ya. a dimma evel just ie a blamour evel daouvreur, o labourat a tao o skei var mein evit o bar un drabennak. Hag a madad e lavare o an drahev o laket duhe pa veo echuet ganeom. Setu tout ar pezen deus kizellet a zo bet savet amman ganeom. Ha kousgoude ne oa ket da vicher. O tamm e bet Ba non. me voa kelender var sport, setu var lam choukaben ne oan barek gwellor oaz met forz da labourat var ar mein un deud da be a kizeller mad a walarie. Ya, mansoner. Mansoner, laket trov va an doen an evo gwelet ramait mein do, a gal a labourat ar koat ie be a kalvez be a tout evel just. Pep tra, daoust hag eus betro da dreuskas da an benag an drae. Nan ar pez a zo, me ouien ket e viche bet tu a baoalar war an drahe, a madad en doa koumanset tro er buzug e oa ur peysan e oa. Ya. A setu e oa koumanset da kizella ur mein en doa pev war bloaz a daougen. Ya. A me ar pez a zo farsus e meus koumanset ie lorret ganen da ar memez roat. An draze zo memestra ur labour ir spontus, ne ket? Ya, ir, a pouner, a hez eus mein ba vazi, bremaet evo matehe gwelet an drahe, ez eus lod hag e ran pem kanlur. Pem kanlur a lodal c'hwer pe 6 kanlur. Setu an drahe veze laket en o blas, gant treustou, a tout gant o mzaouar dem. E veze ket mekanik non. dredan, Non, evit setu. sevel an drahe, setu an drahe oa pounerie. Met teknikou a oa. Ya, Setu. evel da eus ar e goz, gwechal, ya, penoz setu, e ya. rien, ni neus gret evel de outoie. Neus e tu zo lavar ou un arzour ben a fin. Un ur mod.
Ja, tamik bihan me gafkidin un arzo roaz bihan meus labour roaz evit bea an dra-her. Ah, mat. Ja, mais bon, un tamik bihan neus ra, la comme un Mais tamik ya, bihan un neus tammig ra. bihan. Ja. Hag un ar zoural a zo chom nepel allemant Jan Bergirieg e anno bet e oa ron an irien o film anean. Gazet e meus atao, prend atao d'adressa. Pas va buez, pas oan bihan, bremañ atao, an dra o ma buez. Degloaz a pevar hugen eo Jan Bergirieg hag atav en eus bet livet. Va mam a lavareden, brao eo pezaran, brao eo, mez niket hag an dra gounezit da vuez. Red eo labourat. De bevar zegloaz eo penturi mogerioù tiez a batisou a bepseur dera. Me buen e tilez a labourman da liva bruderez. Lizerennou a tresadennou var a stalioù, an tiez, an o toioù. Aliez evez pignet er skolioù meaz. Brest oa distrujet. Donc, Brest oa kalsa labour. Tout a... Setu meus bet chance o aezoum da skriva va tiez. Setu meus bet chance a poense. Ja, gure. E kichen e plij deran liv hag a dour. Skan eo berennou, nebeud a luioù enno. Liv a ra an natur, a chapelioù koz, Breizh. Natur a la vousset peptra. Ar gwez va natur. Traoù a zo partout. Liv a ra eve ajouie e Kembre pe e Thailand. A ken labour a da ra ga mer a skrivanier, Barzet Drestol, Gérard Le Gouic, Anthony L'Héritier, Ronan Nuon, Choban Irien, Chandy Gagal, Jan Fanchak, Naig Rosemour. Evel maenem ro anao dindan salmou a reverzi, e soub va glander, dindan kanaouen da viziet mibin, o klas kizel o heget va uan adenou, en souezus, bro ar yaouankiz. Ganaik on bet e pebler, evit ober tresadennou, evit kozeal gant an dud, evit manda bourmen. Ja. A labour ne ket manket da Jan Bergirieg. Gounezet en deus e vuez, a bet en deus plijadur e labourat, a ro e plijadur d'an dud en dro dehan. En nevezan e vo un diskouezadeg e maner Kermorus e Castelpaul divarven tresadennou a livadurioù Jan Bergirieg be savet evit skeud e daoui skridou e brezonek. Neus e jan petra peus a ziskouez dinamañ, lavardin. Amma, me savet, funten neus a revraou a tout vroman. Nek e gwir, me brav kenan, Ya, me brav pa peus red un rabenag. E daou vez a laouen. Me gavdin an ivraou a tao. A setu ar funten se, a zo bet savet ganeom, zad a me, Ya. evit ur gouel e gimio. A mazad en lavaret pa vo savet d'azi, e vo savet oumman yen e gichen hag e vo laket dour da vont ne barz hag e vo gread len bihan setu ni oan prez da lakad aneri da lakad ar funten se en e vlas deus tu pa noa bet savet deja e savet na en ur har sam evit ur gouel Mais ne peus ket eanet peogwir savet peus an ti, savet peus ur funten, a savet peus ie maketenou, ma meus komprenet mad. Ya. Petra ar maketenou ze. Ya, an dra meus gred ie evit c'haou mabig Jesus e Niliz Lambaoul gimio. Hag e meus gread e pa tregon loa, se meus labouret war an dra hag e meus gred tregon savadur benag, tregon. A setu beploa se ben laket e pa de poen nedelek evit just. Ya, men nin ket bet savet gant koad buan a buan, savet din gant mein ar vro. Ah, evit just, setu evo ket laket plastik na seur de trou korachou e giset. Sûr. Mein eus ar vro, mein do eus ar vro ie, ur koatach e dero tout, setu... Me oar kejaman tout ar pez a vank evit obar ur zavadur.
A beploa et tigas tut e nilis. Ja, blomment. Ja, da square, blomment, eus bet de c'hwer pe 6 pe 11.000 adult. A pae passet et TF1, gant Jean-Pierre Pernaut, mar plij, eus bet ugen mil, spen ugen mil adult a zo bet e pa d'eur mis. Auton da velet. Ja, auton da velet. Deus eo d'un tammig brudet er vro vid an drai. Ja, tammig bihan ma tammig tese bihan. mestra, e vez a varet a tao, ma big Jésus, Jean-Paul Liquin, a gal. Mais bon, nun ket va unan, yo, o labourat ça va durioù, et ya, mais modal, et zeus tregon dud hag e chigour Ah, ya. a la kadanae. Ya. Pesor plijadur a zegas dit sevel a maketen ou se. Pa oan diawang, dija, e re ties bihan e koat tout. A setu an drahen eus matehe puntet a hanon d'obar trawalier hag emeus gweledie an dud o labourat var zi amañ hag emeus sonjet me viche barrek d'obar an drahe evel da real, quoi. Setu emeus gred pez a moa c'hoant d'obar hag evit ar blijadur an dud ie. An dud a blij deo velout an drahe, setu ma egrustet eo an drahe ie. Vat kenan, gwelet on eus kezek en degemer ahe, gwelet a ran ez eus ur mar var an orie, gure amañ e beo sevenadur a reze kroaz. Ah ya, beo e sur a va brurker en eus a tao kezek, setu a hemein kichen an tima. Lun ar Pentekost ez eus ur genstrivadeg e landi. Ya. Set un eus ur gelaouaden besavet gant Klo et Tempero e daouvil trivarnugen divarben genstrivadeg a rezek e landi. Plezeni, kriba, liva o ivi nou, gredmat vez war droa hezek balandi vicho. Konkour kenta ar bloa eo hemman setu mate ol zaverien kezek pen ar bed, betek kerben ar mar. Celestin Maguer hag emer perzen abaden, dibaoe ma roed ahan deon da jambarger d'Obernitra, gizmalar. Passemad a honkour videvar. Oui, eus ket kalz eo esor be ha bret. Da eilman, ja, hag evel just e kavan gola an eget an igenta. Evel ket meteir ba kategori hag emaon o centre. Hag an ahe o mon parti politik, setu bon, som an atao o centre hag an ahe blij den, quoi, et tout est, quoi. E giz ar vro eo konkour lunar Pentekost. Met a bouez eo ve an emgavement da gain ver gwarez gwen ar mar breton. Neus kemet daouvil pemkan marten o henel beplo a sebro France. A drugarez d'ar zaverienman e chom beo mar ar vro. Kavet on eus goudor amañ e barzan ti Jean, mon a rit beploa d'ober un tamm tro e landi da velet ar rezek? Pas beploaz, me sonj am eus e oan aet ur vech bennak gant va tad ker, hag en doa ur gazek. A set un iwa aet ie da voa da lakad ar gazek ie var a leur lan Ah, ba setu. Klevet meus laret oud bet daouzek kwech e San Jacques. Daouzek kwech? Ya daouzek gwech, ya daouzek en diz envel am eus gred, a madad e lavaret aote nun ket dimit ur c'halouper Jean-Paul Liquin a perag, mon adare hag adare, hag an rai ouz an ket, respoun deor perag, a balamour, nimiken, an rai zo va buez hag zo va eurustet, hag un eurus pas an egise va unan, va renchou San Jacques. A perag da unan justamant? A balamour pa vez re adut, ne vez ket Sirius an trao a tao, setu matehe, ar vez genta, yan tao, megavedin e veche bet Sirius an trao, o mont da San Jacques, sonj ta, Ya, setu, ya. gant an aotre doue, petam gant un anal, setu e oan ead va unan. Met e vez kavet a tao unan bennak, petam n'unior eget unan zo ken, hag nun ket va unan var an nen evet just, quoi. Hag an daouzek kwech a zo bet disavel? Disavel a tao, a balamour, ar vez genta e oa e brochal,
An eilgwe che oa bro Spagne, hag emeus gret bro Portugal, hag emeus gret eus Paris, eus an San Jacques kichen vazi ama, eus le Puy-en-Velay, eus partout, de vel just, quoi. Et l'air oa un den davon a hezen. Matre. A trop eus bet avon pellor eget San Jacques. Ah, ya, mais o chalouper, gwir eo malade, et la vare trao gwir e gwir, ya. Bedounie bro Peru, gant va map, hag ahe pa deurmiz, zar gein barom gein, ya, da galoupat, veski galoupet re, a blam ore uel an trao, an kerpigna da dahe, a c'hwesa kichen Machu Picchu, gread an raetou varom zred, lagen Titicaca, hag chomet ti an dud, var lagen Titicaca, setu... Pesod avorenou a jom deus an ol bea jouze? An dud hag ezo o labourat petamañ, c'hoarzhin petamañ. Atav, ez eus nentra hag ementaou laouen. An dra a zo bet un drabennar giskiz evidoun. Memestra, me zo bet e Nepal, en Himalaya, hag an arevian e oa atav o zelet ad ar gourchal ganeom hag eravare namaste, namaste atav, hag o c'hoarzhin atav, hag e oen, o vadoue, ma viche gwelet an eo penoz e oen gwisket, seurt da zrebin imid riz, un tamm patatezen benag, a setu tout, hag e oen eurus mestra. Hag e oan eurus. A setu, a hemañ. An draze a jom. An den a eurustet a zo matehia, be a paour, met be a eurus. Setu. E ba trugare, Jean, evida ar c'hlozadur braouse, ken ur vechal. Gouzout a rez ez ur club rugby e landi. Ya, gouda vo jam. Setu, neuze e breiz ne oa ket techet an dud c'hoare rugby ke mese, me muur mui e plij ar sportse d'ar vretonet, bet e oa ronan o filma ur frappat gourdoni e landi neuze. Da veher a da vener evez klub rugby landi e pleustri. Dao handen a c'hoari er club, an anter aneo zo er skol rugby. Ewen zo e service civique d'ober vardro lo deus ar yaouan. Betego fe var zegloaz e c'hoari potred a mehed assemblez. Asperet brav zo, an ol an avez a rugby evit an drae, met o pleustri rugby an eus c'hoant neket nemet an affaire sport, met divez an affaire reolennou ar vuez. Mo peus c'hoant kaout doujans evit ski paial, kaout bezan gentil, bezan setu mont varaouk gant ar reoal. A bouez eo d'ar clubou rugby e breiz stumar e yaouan, rak pell ema an eil klub douz e gile. E landi ez a erbus da gehe bugale e tregant komun en dro. E mosse ez eus muur ar c'hoarierien en daouz kipail senior da houde. A labour gred e breiz e pat bloavechou a bloavechou, ben ar fin buntet vez ar c'hlebou da kas o c'hoarierien barek da c'hoari un tammig e uelor. Da skouer an eus youen a ze stumet a ze hag a zo et da zo bet kaset e gwenet, c'hoarien eus gant gwenet, an rogmont e Chambéry. Mais klasket devez buntet devez ar c'hoarierien davon un tammig uelor, hag gwenet a chikourive da stuma ar c'hoarierien. Jean-Noël Spitzer da skouer gourdoner gwenet, a zo deud a ze d'ober stumadurioù, pe bez stumadurioù a neuze ur c'hel labour braz zo e tre klebou micher vel gwenet, hag ar klebou bihan evit gelet kroui rugby breizat ben ar fel. Quand ce n'est pas les mêmes joueurs qui sont au même endroit, c'est difficile pour un talonneur de se remettre en place et de repenser que, attention, j'ai le vent, attention, c'est pas le même sauteur, ça ne monte pas à la même vitesse, c'est pas la même hauteur. Hop, encore en bas, kiff à kiff, c'est fait, voilà, c'est parti, on relâche. C'est ur club neus tumet da c'honon, c'est ur club zo tostawalar der c'hoarierien ive. Zo gwelet pa ziom da c'hoari e lerkual, ma ziom da c'hoari e roazon, pe pa ziom bet da skouer e campionat brochal e Granville, bez eus mur ar vestarien o rei kalon da landivicho e gede kluboual, memez pa ziom da c'hoari e lerkual, ze bez ur youl le krin a dran dud. Neuze meus ket bet c'hoant kuitad ar formilze meus krouet da man e landivicho. Ur sport klok kenan eo. Et l'air eo redredek hag selout kalz ar c'hoari evit gouzout pelermont gant piv c'hoari. Neuze eo dedus kenan hag tuzo pleustri a en velat atav.
Ar c'hoari vez gret amañ, ne ket ar c'hoari vez gwelet skinwell. Bez eus reolenu disañvel ar vez a live, da skouer ni din ar gouriz e tremen an traoù, ez eus ketu, mont a pilad an dud a us. Eus ketu steki pen ouz pen ken ebet. Bez ar bern reolenu laket e plas, evit bloarezi ar c'hoarierien. Neuze ar skeudenn koz on eus deus ur rugby feuls, ben ne ket gwir ken. Breiz ne ket en dou ar rugby egiz kresteiz brohal, me kreskira buen a sport er vro, a drugarez da glebou bihan evelini landi. Setume vraiment et lambol gumilo tal kichen landi vicho hag kavet demeuz ar zoner deus bagad landi just a war Michael Kor. Madame Trao, Michael? Ne ket fall. Ya. Pede demeuz ar c'honnet ne l'air everk deus ar vro, et puis remont maman e usine koz gad, a man zo bedouz pen naou c'honde nou laborat, a serre de bed en usine et daouvil trizek, hag me bezom positivel, ad prene de bed a l'air, evit laborad a lin, a ma peu change marteze Michael, et noa Emmanuel Macron em bannet de et oa Michel Rosé de Tigad, tut illettré. André nous a créé trop zervo. Changemeuse. Bon, on est que deux Emmanuel Macron de Amanda Gomes, hein, mais de ce bagad Landi Vicho. A boé Pégoult, nous décennies bagad, Michael. Oh, pas voisine meus konta. Très grande voix benak. Ya. Ouais, drevraz, ouais, kroget meus, bah, pas vendre bihan tout, quoi. Et il se pédé clois, quoi. A Petra nous a rendre la cadachon de zenir bagad, nous. Bah, gwelo da ar bagad quand tu de Zarvro, dans tu de centre service, de Sper et Maunochom, et enfin, Maunochom et pas Van Bihan, avec Davelo d'Arstrolad, par Strejou et Landip, et Gwel et Trikeltieg, rien n'y est. Hag ur bagad zo koz a war, hein, me sera pur nemzo, j'avais cru des mineurs en nawag en tercom. Ouais, barregout, Guireo, ouais. Hag un histoire a goz a zo gant ar bagad, puis gant nemzo, j'avais lion medieg gant un histoire religiel. Ouais, une histoire ar skolage sans Joseph, ya, ouais. Frère Dominique ne savait d'Arstrolad, nous est gant bugalé de Arscolage, nous est pignet d'odeus diustu à livé, pénonze rue Majou, Kensriva dégou, à tout quoi, metek blavechou dec à triugen. Voilà, chemin des hauts aza arbagad arpoenze, avec la lancé dans le trao. Ad lancet, pemzek bloa goudé, gant arre, awa au seni an araog déjà quoi. Ok. Pierrot Muselec, awa pensonneur da poenze quoi. Ah, t'es be pensonneur, pas de palier. Ya, oh, pas de pembloa drevas. C'est après labour et même sera. C'est après labour, ouais, Christophe Pervès, Daniel Pervès au degré de Broder Pervès quoi. Au degré de s'après labour, il est pas de blavechou à blavechou quoi. Agi chondeiz et pensonneur a zo yaouang flam. Ya, une an neve, il a desnoé. Pemzek bla. Pezazour yaouang vite bet pensonneur. Ya, mais un zo prest, gouze dara dansal, gouze dara seni aramad, hag penonz ambroug a ran anéant evit deski penonz sevel un liaden, sevel musique, skrivar musique ben arfin, et puis penonz mera ur strolad hag an tud kosor et guetan quoi. Il y a Lyon-Mouze gant ar remziadour, pezazomad. Ah, ya. Et bah, qui n'est garanti juste à voir, chez là den yaouang flam, il y avait Tristan Jarry, hag a zo vont daginik diom tonio de sbro vigouden, gant et bignou bras, c'est une Tristan Jarry.
Tu gouremenu da Tristan Jarry ur zonder Yawang Dreiz varek hag a zo bestumet des bagad penarz hag senior a izu an deiz e bagad kemper a dur da roud ema o vant da emban ul leor gant tonioù be komposet gantan a tonioù en gounel a daouvil pem var nugen. Michael, lardinta, sur war peus de beajou gant bagad landi, Bern trao peus da gontadion. A gwelioù a bep sert. Bien. Gwelioù kermes, gwelioù broadel, gwelioù e breizavez, et ben juste festival interceltique et trikeltiek. Penonz nevez amzer a Sonnerien et Brest, kaza vechouillet. A Beajou, il y a Ebo Suisse et Fribourg, on a festival, par festival Siof, festival Etré Broadel. Et Bro-Auvergne et Ghana, un festival culture du monde à zo. Et Bro-Auvergne et Ghana. Il y a Penonz à Caire à zo en Ghana. Ah, il y a un équé d'arboro. Non, un équé d'arboro Ghana. Non. C'est-tu un vorenou dispar? Il y a, verenou, artésé une an à chom et peine à ré à wa d'un abadenze, à wa en devez à raukalana, on bet pédé da sinig en ar Grove Boys. Gredon ce penonz ur strolad bagalandi mi Grove Boys. Ar Grove Boys a zo ur strolad hag a gustum meska sonerez arvro gant variété brochal. Ya, ouais, c'est-tu, ouais. A pédé d'on bet da seni et zenit naonet. Ya. C'est bon, et var à Leuren, on s'en est dans eux, ça goudé Groove Boys à Bagalandi et ouais Patrick Sébastien, compagnie créole. En Nosvez, Force Petra. Plus j'allure Force Pegemen. Force Pegemen, ouais. Hag donc c'est André, vous posez sorte formule et bagad neket. Ah, il y a Guireo, alors Guir formule, ouais. Et ce qui est mou à Zoéleis, à Tremena Réompe Bernanzer, avec Diben Sizun à Bez, à Véchou, pas ce RVH, Redo Bezagouez ma belonze à Veva Assemblée, c'est pas Urzune V, c'est Véchou meilleur quoi. D'exerver à zo armure, d'exerver. À Germar et mort, labourad vidergen srivadek, Pevare Rumat, à avoir Zune à et Gwenet. Ya, sais-tu. Prestar. Oh ouais, à Tao. Non, Gwelet de vous, mais voilà, at savait dans nos Arstrolad et Pevare Rumad, Redeo Lakad Ariawang da Seni, nous est tom à tom. C'est-tu Pigur Bagad Landi, un gauche algoz, à zo pinet betig en élevé de Rumat. Ya, en élevé de Rumat, ya. Si tu daoué bed ad croui, peut-être zo croirved. Oh bah, tu zo et cuit, a chovid zo tremenet réamant yé. Raye zo bedrastus, hein, il y a évite calz à Astrolajo et voit diez un godé à chovid, ad lança. Bah, bezamenet endro quoi. Bon, ad lancer dans neus, à gant une neve, et neusé, ouais, mon aura. Mon aravaro. Ouais. Espérer de Bagalandi à Chom. Juste un pétra, espérer de Bagalandi. Bah, espérer de formule, déjà. Hag espérer d'art musique, yé. Bagalandi a navezé des art musique à Wabé composé en Dristol, Christophe Perves, à Fabrice Beaumain, yé. Et pas de Blavéchou à Blavéchou. C'est tu Michael qui n'y garantit vraiment celle d'Ouzon Diel, Belen Rollet, des Népel de Amants et Bodilis. Var BN Landi, quand Marcel Moisan, mer argument d'Armarézé. C'est-tu Boestandiel? Aquesta gant ni en dro gant chaden ar vro, a hirioù vo en abaden un tamek especial pegur emon ba Landi, ba BAN Landi, Landi vicho egiz ma vela. Kouskoude an den a zo em hichen hag e mer Bodilis, ne vicheke da du kemese pal arven e Landi, momke ba Landi ama. E Bodilis e bon. A huzo mer Bodilis. Momke de Landi. A gant douar deus BAN a zo strewet e ouspen meur a ben ez menestra. Ya, Bodilis, sa servez, Guidementer, Guicard, a Zonen. Hag petra zigaz ar baz e gizet ur gomun e giz Bodilis. Oh, Pascal Zadra. Pascal Zadra, displegadion pet. Trouz digas ta oui. Poent zo bet, meus klevet a hannar, jom ganin, meus klevet a hannar o klem dija hag e poazavet Société Benag evit en emzifen e peus stad eman trao hirioù. Continue erum. Perak peus ket be man ben la he. Betegen non deus ket bet. Megaftin evel lantrou mesra. A blamor d'an trouz ne blij ket war, ne meken. An trouz, ya. Digas a ratu doa ar gomun ma mestra. A bas, ne digas ket. A blamor de betra. Mon a reon da brez pe da semen pe bet pas bahe parejou troa dro. Tamm bet? Eus e kalz.
hag peus ket ben intra deus ar lempes bet neuze. Nintra, mont bet, da ket bon... Dan betegen, dan megeftin en tam bien chanchaman zo. Ja, chanchaman a zo, pegur mevel mort deut amañ, mi chans peus ket drou kalon don betek... On deus ket drou de ha baz. Nik ha baz zo. Setu un dimezi zo, tampedam, metre labourien douar hag a rez a troadro anze? Ya, ma... Ah, ez an baz an trao. Rien kamant, quoi. Apet a zo eo a an aman, ne rentra, bet eo da chiko an... Si tu trouves à zo gant ar c'herini, j'en ai kegur, Michael. Hag ouzo da ran mal. Ya. Lardin ta ouspen seni gant ar bagad, peus ou kustumiez seni daouadaou. Ya, setu, gant ma mignon Anthony Lanuzel. Ya. Gant ed avant et l'ambol gimio, just à voilà, ne pel deus amant. Et sonnet dans neus assemblées, et pas de Pembloa Varnugen. Bon, vraiment, et au diesor, d'agarver à labour, et voilà, sais-tu, mais Yamou Azo, c'est très homme, quoi. Il y a à plaire, plus trop d'azeni, juste avoir vu de Réjou, Réjou et Leis, Ener Preti, et Plouenan. Il y a évidemment Pep Eured, et wa penons un dawad sonérienne, impliqué dans payé dans ar preti quoi. Er manoir et Plouenan. Matre envorez-nous disparaît un peu ce qu'on Anthony sur. Ah bah ya, ouais, nguireo, abejou y est. Hag pladenoù zo benem borneg gant bagad landi. Ya, ben juste. Ur vinil, Ur vinil pezo, ouais. Hag ur bladennement on vet setu. Hag zo beden rolet pegoul zo ve. Pelzo déjà. Pelzo. Hag un eil, évidemment terkant vloar bagad. Ouais, setu, ouais. Setu hag custum a rezier seni et barzor strolat. Ouais, stroladou al. Emperroer da skouer. Emperroer et fesnos roas. Ouais, ne betor mais Petra ya strolat se. Gant Anthony, Anthony a son violence à saxo soprane, a me a trejungol à Bombarnier, hag goude kan nazo, hag taboulinou à Boestandiaoul. Berntrao a rez. Ouais, sympa. Hag bonnet pezier ur bladen rock. Ouais, Andrazé zo un aventural, bladen rock. Nothing to hide. Nothing to hide. Petra ou ur strolat se. Ur strolat gannet et très landernais, Plouéderne, Sandivi à Sainte-Servès, quoi, dans le sud de Zarbro, grande mignonnette. Alors, strolad rock original, et moi en fait, gant Boestandiaoul, penance chromatique, hag gant rez, à son guitare yé, hag taboulinou, à guitare wood, quoi. Hag eveze peta qu'on eveze gant ur, et Sauznek pe? Et Sauznek, ya, kentor, hag penance toniou savet assemblées, quoi. Ça va être kentor gant ar ganerez à penons de sonnet d'assemblée quoi. Mais ne mettre composition quoi. Ne ket da labour ar zonerez. Ah non, t'en m'avait T'es au labourad d'un petit banque. Il y a un petit banque mais kentor varzu en urziater quoi. Hag kustumoudier da labourad e kevredig chou arvro vidar brezonek. Ya evidar brezonek andrazaz au poesus evidon. Desket meus brezonek gant stumdi da wil seitek. Hag kemeren meus pers e diouiez Brest e pat blavechou a blavechou. Also penons kevrediges tud, enfin keren ar vugale de tout ar skolioù public hag azo e Brest e skolioù diouiezek evel just quoi. Hag c'hoaz e stumdi e meus kemeret pers barz ar ruzulmera ie hag em labour e ken kredi karkea e zeus ie tamm brezonek bremañ un drugarez Dilme, Ben Arfin, mais au potre à raisonner vraiment un temps mico. On a raisonné de week-end d'échelle. Ouais. Bon, vraiment, Aroug à Cabo de Goulvena, Michael, et moi, mon vraiment, et sans service juste à voir, à Drugaré da Ronan Irienne, à Gazon d'Agon Tadium, ur mirdi à Gand Velmad, ini yann d'argent, Evel juste. Levour Breiz e oa d'argent, dreistol evro leon redidik. Ganet a douaret e amman e sans service. An ar vezet eo dreistol evit e daolen a c'han e rezet noz. Divar ar vogen digaset gant dastumerien e gantvet. Yann d'argent zo bet levezonet gant an nol dastumerien mogennou deus an antegret gantvet fin chanduel vel just, met die Emile Souvestre, peogwir pa gozer deus ar c'han e rezet noz, a zo er vogen bet dastumet gant ar berntud, me doare stum Emile Souvestre eo et neus a ouenet yann d'argent evit sevel, evit liva e daolen vrudet. Mogennou a religion an daou du agav en eo beren.
so des ron en erien gagnant d'argent. Roudou en arzour a joa me meuraler et son service. Chapelle et cover ar famille santel. Ava reunous ar voger, zenen deus ar Bible. Enni référence ou da bar et d'argent, pot arvro. Tout rilis sa service, bien nord, diou vaouez et pedi, var bez robé. Robé, Clémentine Robé, mam mian d'argent nehe. Brudet eo breiz, dre a l'iverienne, et non tekvet kanvet, mais à l'iverienne ze, a l'oden vrasa diouto, a zeu deus diavez breiz. A yan d'argent, a zo breizat, penkila troat, hag ez eo l'iver ene breiz, breiz a zo en ennan. Ar gweledou natur a gustum liva, ez eo a lerioù, lerhebe de pourmen gade du koz, pa oa bianik. Giz ur bern livourien deus an antek vet kanvet, ne heul ket yann d'argent ul luskat. A bep seurt stil a zo gant eo berennou. Klassel, pe nevez klassel, reual romantel, reual a denche deus skol liva natur vel bar bizon de la komb, men ne ket de skol ebet. Desket en eus e unan kechimant liva e vicher tresa a liva. Kroget evo bremañ gant un neuliad neve gwestlet d'ar maner a zo a drindin, maner Kerian, lod a lavar Kastel Kerian ni. A bep seurt diskouezadegou ave ozet amañ beploa, a var lene ez eus bet ouspenn 300.000 gweladenner ar pez neke nebedadra. Greom assemblez bremañ neuze lammen istor evit kompren gwelloc'h ene ar maner se, seven ed ebet an neuliad gant Gérard Uginet. Versailles breiz, avec red deus Kastel Kerian a vecho. An deus kouerioù brava ar hastilisaet e breiz e kerz an asginivelez e Kerian, hag an deus ar e gaira e roantelez France, hervez loez trizek. Evit en korfa bras a brud pe rennet ar hastel e betreus furmet enne a hed ar hanvejo. Kemenman oa deut var vel pa oa begret furchadegou archéolog el dizarben, da gaver labourioù evit kempen ar hastel. Traoù oa da gompren, memestra, daoust a geveze roudou deus ar maner koz, pe yor beze war maner gren an zerev, a rok ma vefe be savet ar hastel se, fin ar c'hwezek vet kanvet. Ronan douessar va c'henlabourer a zoet d'ober an anaoudadur, an man va baz ar geot. Savet eo bet fozevou, trancheou. A gant kavet on eus un dra de denus a war ur port rastel braz, gant un ent de gemer, un ent montre, hag a zo pavet. Ar port rastel zo braz a war, bez on eus un ent de gemer evit ar c'hiri hag un en al evit an tu de wardret. Da liesan pa vez ur hastel ken braz hag emañ, evez kavet nepel ur mot feodal hag ar c'helfe bezan nepel diouz ar hastel. Ma beuruzamant amañ ne nouion ket peler emañ. Gant an anouioù ler, e fedamp kaout ur sonj, peler e c'helfe bezan a bezez ul ler hag eus an vet an dosen, a zo e su ar hastel, hag an dosen a zo alies a oav, viamet pe gant ur mot, pe gant un tumulus. Kavet on eus bet sort roudou de la bourdouar, hag a veze koz-tre, fin ar gemtet pen gentan ar romanet, te zo ar kosor hag a zo bet kavet gant eump. A lerman a zo strategi a la oaf,
pegur bezemaum fe kichen un ent hag aviom montroudez betek kedez neven. An ent-se a zo sur a oavr kosor, ivek marteze en an zerev pe kosor, pegur bez oa kerivian vorganium hag a zo l'air braz a oavr e-pad an en amzer. Mon ara betek ar mor. L'air strategel e kerian, an tolea d'an douarou zo kaoz. Hastel eus ar c'haera a voe saet e l'air arman orin var dro pemzek kandek a triugen. Pinvidig mour evel ma war pechen Loïs Barbier e hel a sevel an evel eb kastel a kevezig an o trouien raloudusa a oa e Breiz. Istor kerian a zo ue ini ar famil se, o ruela de renk. Tu gentil eus ar vro, saet uel o renk e fin ar gren amzar. Jean Barbier en deus prenet o trouniez kerian bloa 1500 unek. Nebet e zeuio kerian da vezan o trouniez penna. Greten deus e demeuron samon a prenet en deus ive o trouniez io biennal, trovardro. Ar famille Barbier, da gatan ur famille de son noblesse bihan, eo. Krogid a euelat pemzek vet kanved, hag roezek vet kanved, e teuio da veza ur famille pinvidik. O pinvidigez a zeu de son douar, ne ket ur pinvidigez o tont de servuch brezel, pe deus ofisou da roe. Ne ket ur famille de son aristocratie braz a koz evel a Rohan, a Rieux, a Gall, met ur famille de zun noblans neve. E pep generation ar mab enan a zo bet dimet gant o plar deus famille pinvidik. Da genta ar Barbier ou a bet dimezet gant meret de son noblans bihan, a goutese d'an noblans kreiz, an dra gwella zo dimezi gant ur penerez. Pegur ar penerez a zo gant danvez e famille gati. Ar potredal a yad bar zon eliz. Loïs Barbier, sa ver a rastel, en deus tribreur ban eliz, daouan, ive, Chaloni e Castelpol er cathédral, dean er folgouet, priol Montroulez pe Rioal ive. Tud a eliz ar o galoud, ar o Laurence, ar o daran prejou, a tud an eliz, te oar no deus ket bugale. Ar real eus ar familh a dap an héritage. E barz an tiegez Barbier e chom neuhe ar binvidigez. Hag ar hulmdri a zo un ar roez anei. Neus ket e Breiz a goulmdri ken braz hag ini kerian. An o blansou hag an abatioù eb ken o doa otre da zevel pichonet ar o gant dispar. Evit blaz a tenerded o rik vein saet, met ue, d'ar marese, ne an vei an dud netra veller eget korpichon evit temz an douar. Kaout ur hulmdri a oan ur e privilaj an o trounez eb ken. An o trounez zo un terroir, da la varieté douar, a give gwirioù. An o trou en deus galoud divar ben tud o chom barzan o trounez. Gwirioù war an douar, tassou ekonomikel, tassou marad, foar, gwirioù rak prena, gwirioù susit, korveoù, trezaj vechou. A gwirioù justice, ar justice zo unan deus gwirioù an o trou. An o trou en deus les varna, un auditoire a tud a justice. Barner, procureur, greffier, sergent. A tud a justice zo officerien an o trou. Pe etint war an amanchou.
neuze ar justice tiskwez galou no trou. Rei ar guir da veva pe da vervel. Setu ar pez a ver kan tri faustman sa e pemzek kan fer a tregon kan autre a roue. E justisou an autre amman e kerian erveskon e voa be kondanet ur vates. Ul lo a argan a voet divarvel e rastel sanset. Tamalet voe ar vates a krouget. Presti goude a vat e voa be kaet a loa e barz un neiz pik. Seur d'ar voudou krin e voen ket ur ral da houlse, an da var. Pa dal nozer ket kalz a dra diwar ben tudal belahet e kise kerian. Digor edevo maner kerian en nevezan en dro, met ar c'hortoz evo kinig e dior ar zizun a zeu, eil ran an euliet gwestlet neuze da maner kerian. Ah, setu klozar eo maner baden e porz deliz gumiglio a daoustag an peus betro dija da glevouder vers an vet katel golet un istor spontus askrijus a just war var a c'halvar e vez kalvet delouen katel golet gant un jaoul. Oh madoui. Evit a re a zo saut gant istor ar porz jouilis e daou gouzout e zeus l'er amman ur greizen an vet ar siap e l'er mar l'er dijoloi istor porz jouilis ar vro moar vad eve kavet istor katel golet deno. Sur. Premaik, on eus betro da gelaou Tristan Jarry ur zoner bignou braz dreiz varek hag en eus kinnig e diom tonioù deus breiz an tolman, ma vont da genium tonioù deus broi war zon. Matre, ken ar zizun a zeu mignonet. Pokout trouz, ken a vo.